Nikola Vujović z Kancelariji za energetični menadžment obštini Verbas na konferenciji Energetična efikasnost u javnim sektore bešedoval o tim, jak može šporovac energiju i potolkoval, jak tota obština zmenšala trošok energiji u ostatnjih deskeljo rokov za 17%, poneže je zakonska obovjazka na ročnim urovnju zmenšat za 1%. On naglašal, že nedostatok penježu nješme budzvih varka i že popri odvičateljnoho trošenja energiji važne i dobre porihtac projekti, konkurovac i dostat sredstva od pokrajini, Republiki i Evropi. Vlada Republike Švajcarske, Vlada Švajcarske dala 1.600.000 franki za optimizaciju javnih budinkov, takže mi revitalizujeme 4 školi i 4 preškolski ustanovi. To je cilj pokrajini, šporovanje prez racionalne trošenje, ukladanje do energetično efikasnih i njezavisnih objektov. Hvarel Nikola Grbić, pokrajinski sekretar za energetiku, budovateljstvo i transport i naglašel. Sprovođenje mjera energetske efikasnosti Zo zaprowadzovaniem mírov energetycznej efikasnosti i snovanjem fondu, ktorý plánujeme u budućnosti, rozterhujeme budžety i vytvoríme sredstva za drugi nameni, a o tim budu odlučovať horodonačelníky. Tota konferencija ljem počatok aktivnostov, kotri bi mali povjazat lokalni samoupravi zo sfahom, že bi še coš više postignul cilj, a to energetično efikasna Vojvodina.